bona laba siphethe kulelive nokuthi size sibe khona la kulenkonzo babusisile emakhosi ukuthi sifanele ukuthi sonzele phambi kwaNkosi uNyazi. Ngivusele etinduneni takulelive nakunduna nkulu wakulelive lokuyena asibukile kulelive lasambelako Nkosi yamakhosi asibuka ukuthi singabe sihamba kahle yini emhlabeni wangwane. Iyabonga esihlalweni unikwa licatha lencane lokuthi ngiphakame kulesive samSwati nami ngibe nelivi lengabingelela ngalo esihlalweni sebukhosi nasesiveni sonke samSwati. Ngiyacela ngicocose enkosini ngesihlabelelo sethu selikhulu namashumi lamathathu anantathu anemfica namashumi lamathathu ananayi shumi lamathathu ananayi ufikile ulandelwa izizwe sizwe ufikile ukesimzwe babazali wematu
bakithi ngilandeleni Sindumi Kwathiwa akayoshiya Sisodwa ngeufikile Ngiyabonga esihlalweni sasezulwini ukuthi ngithole iqashana nje lencane nami ngithi kuhlephula ngalolu thando lwethu lulavela ezulwini luthando lethu lukaShembe lowasithanda nathi sibakanyana kulelive laMswati sathanda nathi njengoba ayithanda iAfrika wasewelabele nakulelive lakithi ngikhumbula ngalenye ilanga inkosi yamakhosi ubaba mkhulu efika kulelive lakithi lavumesi lapha wafika khona wase uyasakhela nesivivane wathi bantwana beMaswati ngicela ukuthi nide nifike ngiguqela ngoba ngishiya umoya lwegcwele wokuthi uhlale nani uhlale unikhuthaza ukuthi nimkhonze uJehova nempela sabamba livika kababa mkhulu sazama ukuthi sisondele kulo satama nokuthi simkhonze uJehova siyawuvusela lapha wafika wabeka inyawo khona la ngikhumbula ukuthi ekufikeni kwakhe lalomsile kakhulu liliduku kwakushana netikhoze uthi nawuthi ulayita umlilo uvutha netinkomo tifa kugenu ngesimanga sokuthi setishoda nemanti setishoda nekudla tshani sewomile wathi ekufikeni kwakhe ubaba mkhulu wathi bantwana baMaswati Nkosi yalelive njengoba sengifikile ngifika noNkulunkulu lotawunikazisa imvula ngicela ukuthi laba ngisheya kumfula babaleke bahambe bawela umfula ngoba imvula letawukhangala itawuta netikoto imukise tikoto awu emadoda akithi akazange ulalele lo abuka nje ukuthi luhlanye lo lufikile luhlanye lulosi khohlisa la ukuthi imvula ingana sikhathi lesingaka lingasani bangena emashingweni batishingela batfunela labaqedza ngako koma bantwana benkosi enkulu yeMaswati lo Nkulunkulu usimangalisa lo wafika kulelive ngoba yafika imvula enkulu yesabekayo
kwakunemfudlana lomncane lo khona tindlevu ngesimanga segwala salomfula lomfula wagcwala wabasimangaliso ngoba abesakhulumile uNkulunkulu ukuthi imvula iyeta itawufika akutoma emafika abambadlwana lapha etulo agcina hlanganisile yase yeqhamuka imvula iyatheleka iyana ayibonge inkosi wakati usana nasemathoteni kuzawo umuntu lo njalo ngoba thina bese simangele ukuthi imvula siyayithola nini bantwana basezulwini silandela uNkulunkulu lo njalo lo wasithanda wasikhombisa ukuthi yena uvele ezulwini lo wasikhombisa ukuthi uthunyiwe emkhathinisweni wesive seMaswati nasesiveni seMazulu nasesiveni sonke se-Afrika bantwana bahle basezulwini siyayibonga lenhlanhla ngoba nathi lapha kulelive uNkulunkulu usikhumbulile ngonyazi lwezulu bese singasawoni bese singasathi ukuthi akungabe uNkulunkulu uyasikhumbula yini kodwa uNkulunkulu wasikhumbula ngokufika kwakhe onyazini athi namhlanje ngihamba ngeMaswatini ayibonge inkosi fanele sibabade sitikhenye ukuthi kanti nathi siyathandwa ezulwini siyathandwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usithandile kunye namakhosi ethu lapha kulelive lakangwane ngicela nemaviki ngalokufishane nje ngiyithanda ukuthi ngithi ngikhuluma indaba kaShembe uye ngiyinyathele ngemphala ukuthi lo uvela ezulwini lo lesithunyelwe yena uNkulunkulu ngempela ngoba ukhuluma into yelele kancane nje ngidawela ngiye ngesheya ngesinye isikhathi besilokusiva ukuthi uShembe ugeleta imanga kulela angathi lokubhekala ngasemagobheke amambonde wafika wakhanda indawo ingenasitiba ingenandawo yokuthi apaphathise abantu khona kuthiwa-ke wefika lapho wakhomba madoda wathi madoda ngoba sifuna ukupaphathisa abantu la mbaninda lapha kutawuphuma ematshela sithupha emva kwala matshela sithupha utase kuyaqubuka umuntu sasithi thina ingane wayo ngoba asizange sibone le ndawo kwathi ngaleli langa sase siya-organizana sikwentwana beMaswati sathathe ibhasi sashona khona sathi sifuna kayothi bonele ukuthi hawu ngane wone ukhulunywa ngengane wane la ukubona lulubala lendawo nje lekhombisa ukuthi lapha kwabanye siyana satheleka khona uma sifika khona safika sabona nematshe lawa lasithupha lawa khomba Mshembe ukuthi mbaninda akutawuphuma amatshe lasithupha
bese uyaqhamuka umthombo sesiyakhona ukuthi sineboshebe sibhabhathise lapho. Silandela uNkulunkulu lo njalo maNazaretha. Lokufanele ngesikhathi sonke simesabe, ngesikhathi sonke simhloniphe, ngesikhathi sonke simlalele, bese siyamlandela. Simlandele futhi ngeqiniso, sathi ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu. Namhlanje na lizwakele elo lizwi lapha siyabonga ngoba uyasikhumbuza nokuthi sathi ukuthi laba le emathuneni kusasa bayavuka bese bamlandela uJehova bangena emzini wegcwele. Ngiyacela umfowethu lapha eceleni kwami ambukele incwadi yaJohane. Johane oqala, Johane lo omkhulu umbhabhatisi. Utawusuka sahlweni sakhona athathe amavesana nambalwa nje athi qabo ngoba ngiyabaleka Johane umbhabhatisi. Lapha sitawusalele ukuthi uNkulunkulu uthini. Lo uNkulunkulu lesilandelayo uye lo khulunywa ngayo. Lo kuthiwa uJesu Kristu. Thina asingabali ukuthi uJesu Kristu wena wafika wawushiya umoya longcwele uma atawuhamba ayawise. Yebo mfowethu asewuthatha incwadi yelivangeli likaJohane umbhabhatisi chapter 1 kusuka kuverse 1. Ekuqaleni kungadalwa lutho abevele akhona livi. Ekuqaleni emaswati abevele athi ukuthi ukhona umvelingani. Abevele athi ukuthi khona lomlizwi lamazwi. Livi abe uNkulunkulu. Livi abe uNkulunkulu. Lo livi abehlala kuNkulunkulu. Yena futhi abe uNkulunkulu njengoba singena sibabada thina sithi sihamba nonyazi oluhamba noNkulunkulu. Yena lowo labe khona nqanti abe naNkulunkulu. Lo abe khona ekuqaleni lapha sasithi ukhona umlele ngamunye. Konke kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kude lokwadalwa konke
lokudaliwe. Ngiyabonga mfowethu. Amen. Inkosi ngiyona letambusisela wena. Yikho saphuthuma sathi sifuna ukuthola siqiniseko sokuthi nempela ushebe uthi lapha sasinobaba sabeka sisekelo sematera stupid safuna siqiniseko sahamba sagijima ngemabhasi sawushona khona nempela safike sayikhanda le ndawo sabona ukuthi yindaba enkulu le ngempela kufanele simlandele ngoba uNkulunkulu lona lo safikile emkhathisweni wethu singemaswati. Amibonge inkosi. Saphuma lapho banokubasikhombisa laba bendawo bathi asiyobona futhi lapho wakhuluma khona wase ukhuluma lelwandle. Safike sabona lapha saqala edolobheni sabona tikhukhula temhlabathi ukuthi lwandle lwahamba lwagijima la lwafika la wathi nase fanele ukuthi kulimuke sethe wafika ushebe wakhona lwandle wathi sasinobaba asizange sisho ukuthi hamba ufike. Sasa siyabona ukuthi hayi lo muntu lona uvele ezulwini, lo muntu lona akusimuntu. Ngakho ke abantwana benkosi enkulu yasezulwini sikulolo thando lo mlona sanibona ukuthi hayi inganekwane yomuntu lofikile emhlabeni umuntu emkhathisweni labantu Johan 3 Johan 3 utafunda ufike u30 utafunza 31 verse 31 Johan 3 ufikile ulandela isizwe ufile babazane madoda babazane sizeluke Johan 3 verse 10. Yeah, verse 10. Nice mfo. Nice bantwana bahle. Uphabalate amehlo. Amehlo aguqa. Johane Mbapatisi chapter 3 verse 10. Jesu waphendula wathi wena umfundisi wabakwa-Israyeli. Abekhuluma noJesu athi Jesu wabaphendula wathi wena umfundisi wabakwa-Israyeli. uJesu wasephendula uthi lo umfundisi wabakwa-Israyeli. Pho awukuqonzi ngani lokho? Ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma lesikwatiko sifakaze ngalesibonile kepha anibemukeli ubufakazi bethu. Njengoba silapha nje sasingabemukeli ubufakazi lokwakhulunywa ngaye ukuthi lo uNyazezulu unguye lo abekhona
nasekuqaleni lo khuluma ngaye noJesu Kristu uthi ngiyamnika lomunye umthokozisi ahlale nani abe phakathi kwenu. Anikela Tito talelipe anikho pho ningakholwa kanjani nasa nginitshela ngetinto tasezulwini. Usisaphote singiyabonga ube umbukela yena lo Johana 10 Johana 10 verse 31 ngoba thina abantu lapha emhlabeni sihlale singabala ukuthi lokhu kuvela ezulwini, lokhu kuvela kulothunyiwe wasezulwini, ngoba angeke athunywe umuntu walapha emhlabeni, kuthunywa umuntu lovela ezulwini athunywe kwasezulwini, ngoba nekwalapha emhlabeni umuntu othunyiwe uthunywa umuntu wala lapha athunywe khona suka khona ukuthi hamba sibantwana uyenza wena esithe ufike usendele ukuthi nekuthi kuba njalo nokwasezulwini uta nebantu basezulwini labathunyiwe. Yebo asesive uthi lapha Johana Evangeli uJohana Mbhaphatisi chapter 10 verse 31 emaJuda aphinde athatha emakhe afuna kumgqoba ngawo njengoba sive sonke siyaphikisana nokuthi lo uvela ezulwini, lo uthunyiwe uNkulunkulu wokuthi atosindisa lelive leMaswati, ngoba afika umoya loyingcwele wokuthula, umoya loyingcwele wokuthi eMaswati akabambisane, eMaswati ahloniphe amakhosi elive, ahloniphe indawo yemakhosi elive. Lo luthunyiwe emkhathini wethu ufika nelivi lenjalo, ngoba lento lena yindala yayikhona lapha eMajudeni ukuthi ubangedwa umuntu lothunyiwe afake umoya kaNkulunkulu. Yebo. Verse 22 Jesu wawaphendula wathi minyenti imisebenzi lengiyente embikweni lenginiwe mbabe ngumuphi-ke lona lenifuna kungigqobela wona alamatshe, ngoba bebefuna ukubulala, bafuna kumkhanda ngematshe. Uyabuda ngoba sibona simangaliso thina la. Uyafika uShembe athi inkosi kusisa bese uyaphila. Ufika uShembe athi inkosi kusise wente ukuthi utawuphila, bese uyawenda lokho nempela bese uyaphila. Yebo. Verse 33 emaJuda aphendula athi kude umsebenzi lomuhle lesifuna ukugqobela wona kuphela nje ukuthi wena uyahlambalata, ungathi kanzi umuntu nje nawe ube sowutenta uNkulunkulu. Maswati akithi kusisa mfowethu, asibuye nganene, ayikho inhlamba lapho. Uma once saze sathi lo uNkulunkulu akuboni ukuthi khona inhlamba, njengoba akhuluma Jesu lawa mavi ngendodana uJohana ukuthi ngumuphi
lenifuna kungulaleko lana kona lenithi mina ngisholani ukuthi lo uNkulunkulu yebo 34 awuqhubeke nayo kancane evesini lika 34 kubhalwe ukuthi Jesu wabaphendula wathi akukabhalwa yini emthethweni wenu kuthi ngithinte nibonkulunkulu hey udaba balaba bantu wasekuthiwa wona kwakuNkulunkulu akubhalwa emthethweni wethu lokuthi laba vele ezulwini babonkulunkulu ngoba bathunyiwe uNkulunkulu yebo akuqhubeke 35 uthi wababika ngekuthi uNkulunkulu laba nelivi laNkulunkulu ngakho-ke umbhalo ungeke uphikiseke ngakho futhi uguqule uyakhala nje kusembhalweni uthi labathunyiwe ezulwini babonkulunkulu unyazi bezulu njengoba khona lapha ithi uthi sisholani ukuthi lo uNkulunkulu simqalekiselana umuntu sithi uNkulunkulu umbhalo uyavuma amen uma sinamathele embhalweni maswati asithole nje sithi du silalele livi leliyavela ezulwini lelida nesithunywa uNkulunkulu ukuthi asinike lona asinike umoya wokuthula asinike umoya wokuphila kancane nje ngikhumbula ngagula mina kakhulu ngulile kakhulu ngaze ngavalelisa ngisho ekhaya nabantu bami athi bantu bami sengihamba ngicela ukuthi nisale nibone ngavalelisa nankosikazi wami ngathi nkosikazi sale ubona abantwana mina sengihamba emhlabeni kodwa sekufika umuntu lokhangela etule emakabheni endle wafika wathi amhambe ngethempelini lapha ngiyawuthandazela khona ngikuze kwathi kuphila wangithatha nempela unkosikazi wahamba nami saya lapha eMvelabusha umfundisi uThabo uthi ngafika khona ngathandazelwa kwanqamuka ukugula wakhanya ukuthi awusengibangcono impela sengakwazi ukuthi ambele ngoba ngafika ngithwele ngemoto ubaba wangithwala ngemoto ubaba lo mntanako wangifaka ekhathi emotweni wangithitimisa wahamba nami wangibeka khona ngafika khona wafika lo muntu lo waqhamuka emakabheni wathi namhlanje ngithi mfana sukuma hamba nihamba nemfundisi Hlophe nihambe niye ethelelweni kunemntwana ogulako niyomthandazela khona uma khuluma umfundisi Hlophe ngaqaleka ukuthi ngiyahamba kanjani mina ngoba ngiyagula ngoba mina angikwazi nokuhamba sengiyathatha kanje sengiyatotoba kancane sahamba ke nomfundisi Hlophe wathatha isikhwama sami netimbatha tami taphathwa nguye sahamba sawufika entethelelweni sakhanda indoda eyayihleli phansi tisungule tithiti wafika wathi mthunyiwe ngishembe wathi
ngite kuwe wena mfana usukume lapha uhambe uphile. Nempela wasukuma lo mfana ngalelo livi nje lakhulumile umfundisi Jobe lokuthi zisukuma mfana wa abethi umfundisi Jobe angithathe manje umthobe wonke malungu ngamthoba ngimangala ukuthi umfundisi ukhanga kamina wathi mina nami ngigula wathi nami ngifile kodwa ngelivi kaNkulunkulu lelafika lathi ngiyaphila ngokuthi ngihambe ngiyosothandazela bantwana abahle basezulwini angiyesaba sekuyafika uthi sekufike egcineni lapha ngiyababanda nje ukuthi uNkulunkulu lo wafika kuleli vela kithi la kangwane namuhla senguye lo wafika eqaleni senguye lo abekhona eqaleni sasimbita thine sithi ngumlende ngamunye osibusise emavukayo amen. Namhla ngiyabuyisela esihlalweni sebukhosi Nkosi ingibusise yona amen. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izibusise.